Intoniranjem srpske i mađarske nacionalne himne u školskom dvorištu Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti svečanom priredbom otpočela je nova školska godina. U prvi razred osnovne škole upisano je 18 učenika i po rečima učiteljice Vesne Čaplar to je i najbrojnija generacija prvaka. Većina učenika dolaze iz našeg srpskog zabavišta i to je za njih naravno velika prednost zato što jednostavno nastavljaju u poznatoj sredini. Mislim da je ovo jedna vrlo specifična, ali zbog toga i bogatija sredina jer deca govore dva jezika, i mađarski i srpski, većina dece oba jezika govore. Najviše nam se sviđa što imamo knjige i u torbi. Danas ste dobili knjige? Da, i torbu. Da li ste birali svoje torbe? Pa mama je kupila, a ja sam birala Olaf. Ti si želela da imaš takvu torbu? Olaf. Rekordni broj učenika upisan je i u prvi razred gimnazije. U 4 odeljenja nastavu će pohađati čak 95 učenika. Iz godine u godinu sve je više učenika koji dolaze iz centralne i južne Srbije, ali i iz susednih država bivših jugoslovenskih republika. Ja sam Obra Dabović, dolazim iz Kerceg Novog. Čuo sam za ovu školu Nikola Tesla u Budimpešti preko prijatelja i daljim istraživanjem otkrio sam da je ovo prava odskočna daska za moju dalju edukaciju. Jako mi se sviđaju uslovi u domu. Sa impozantnih 486 upisanih polaznika, mnogi benefiti predviđeni mađarskim zakonom kada je obrazovanje u pitanju sve su bliži ostvarenju. Škole koje imaju preko 500 učenika dobijaju brojne benefite, dodatna radna mesta, dodatna budžetska sredstva, tako da ja mislim da ćemo sledeću školsku godinu kad se bude predalo novo zabavište da ćemo sigurno premašiti broj od 500 učenika, što znači da ćemo moći da koristimo sve te benefite. U zabavište je upisan 51 mališan. Osnovnu školu pohađa 129 učenika, dok su u gimnaziji trenutno školuje 280 njihovih starih drugova. Na Trgu Ruža sve više cvetova i pupoljaka. Kako je prvi dan u školi? Pa mi smo predškolci, vidite zube.